Endwara y'akakoko ka siriimu omu Uganda ikabanza kwetegereza bwo mwaka gwa 1992 omu district ya Rakai konko bwire obwo abantu bakaba bagiteranisa n'oburogo bitahabwo kuchondoza kikija cyamanywa ngo ni siriimu ahabwo kururuka kwa amagufa konka taso kwizire ebyona byaragaho abantu toshira abantu barwira ubuhere toshira abantu nibirukana toshira abantu bahwera amagufa ahabwo kuba tasekirija kandi twabona imibazi ahabwo kweyongera kuchondoza government ekatandikaho ekitongore kya taso kugira ngo kireberera abarwire abarukutura n'akakoko kandi ekitongore kikatandikira hakuterera abantu omuranga gwo kuchebeza kikahereza abarwire ebijuma byo kuchendeza amani g'akakoko kwenda ngo abantu bagume n'amagara marungi. Konka ko kugerageranisa hato bwirobuna no bwenyima enyima ho twatugira ekitweta stigma abantu kwetinirira ndakaze bakangira ngo nyina kakoko bundaze bagira ngo nkineho natindukaba ebintu nkebyo konka ahagwenyeje sayitwe gisema abantu omuntu nore yayehwamo agira tapana kanjende ndeba amagara ganje kugari so echo ko kukigerageranisa n'icyenyima nore mu stigma genze n'ecyendera washobora hati ukareba abantu bitu uko bari kurebeka bakujya gutorana mu rwire tukambona abumwe zo twatungire umutagiri mukatandikaho umwaka 2024 hatwire hendejo miringo yo kucingira siriimu ehi government etwire negamberra erimo kwerinda okuba mwese gwa hari aba bakundine ningo kwejunisa kapira konke ekikucyabuzire kumara government yataho gundi muringo ogwo kucingira okukwatwa akakoko kurga hamuzire kuzaha mwana kandi program eji tureba nekoraje abo kubogwa hati abazire abacyara nibingi twina abacyara nkigana 30 aha program kuko abazira abana babo tubakindire twashanga abana bo batine kakoko ka siriimu binjo mbina kakoko ka siriimu nibamiro mubaze mirundi 3 mu izoba konka habwa abantu kweganya urubimboru government hatetongwizeho ekijuma kisya ekimanyirwe nka doru teguva omurwire cyaro kumiro murundo gumwe mu izoba kandi hariho amasiko ngo kibasa kuyihamwa abarwire obwoba bwo kumere mbazi gwe tikukira kujogwa kakoko abantu abinja bari yambazi kuba kwisobwire ubukoko butandika kugumanyira konka kandi ubwo bwa Dr. Gravere rwe bushanjirwe gwinamani minji kubasa korobwire bwinji butakatandike kujogwa akakoko John Ruchamuzi omulingo gundi kumanya obusingire yo munonga ubwo kubasa kuyamba ubutazanzaza akakoko ka siriimu nitwa abantu abakutula n'akakoko ka siriimu abo kuba itwa abakutula nabo nituba ntuhereza message eri kurebeka abantu baba nibatuleberaho nkutukusha na abantu kubabire nibashenyuma abantu kibaletera kubasa kukulatira emiringo yitu kubagambira omulingo gwo kubanza no kumira kulungi embazi John Ruchamuzi tinyine nakuruona lino kubasa kumisingamu kubasa kubutamira mbazi yanje abo kuba ni manya embazi cyenkolire hazo mulingo gwo nigwo mulingo gusingireyo kimwe okubasa kulwanyisa akakoko ka siriimu kakachendero magaragana okorugerera ha kitongore cya UNAIDS Uganda obwa hati yabasize cyo kureba ngo bucweka nshanju na mukaga harigana bace bize kumanya amagara gabo kugemerire obucweka nshanju na bushatu harigana bariyo nibamere mbazi kandi obucweka nkaga na mwenda harigana amani g'akakoko ka siriimu omushaga magari ya hansi munonga ahabwa TV West ndi Stuart Twino Mujuni.